Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan kita. Oke, hari ini kami hendak ke Siring. Nah, kita terus channel kita Gunela. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe. Cikidot. What's up guys? Nah, kita di Siring Banjarmasin. Mbak Roman, halo. Kita jalan dulu yuk. Weekend di hari Sabtu. Kita di Siring Banjarmasin. Banjarmasin. Kita ke Banjar Momongan. Gimana gigit? Aman. Aman nih. Aman nih. Nak. Dadah. Nah, temannya. Nah, baru kelihatan. Nah, kami weekend. Weekendnya kada jauh-jauh, cuman di Siring aja. Kalau menyeraman, weekendnya ada jauh kadang lah, hanya di Siring. Mana aku Menara Pandang Siring Banjarmasin. Di Menara Pandang. Dan sini banyak kapal. Aman. Oke, harinya panas sudah nah. Kami hendak belikan ke hotel lah. Kita Oke, kita masuk. Gate-nya terbuka. Tereng. Ya. Nih. Itu kartunya dulu. Lantai 6. Tara. Nah, tuang kameranya lah. Sini ada kaca. Berarti kalau tadi B1. Tada. Sampai. Satu. Wow.
Wah, ini Apa kita bang? nyamuk. Nah, saya mulai lihat ini. Aja ini minion makanya nih. Ah bagusnya. Zoom in. Tit. Nah, kita kamar dulu. Ada apa ya? Kamar aman mau gimana nih? Mbak, kita buka. Assalamualaikum. Wow, berantakan. Berantakan. Cileban. Nah, ada cilejuk. Ada cilejuk tuh nah. Oke, thank you. Kita mau istirahat dulu. See you next time. Bye bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.